Wuih, sebelum kalian nonton video ini, ayo dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share supaya kita makin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Bolang. Saya dari Kampung Cakung, Kecamatan Jati Asih, Kelurahan Jatisari. Iya, kita main di jalanan. Iya, main di jalanan karena ya kebun pada habis, tinggal jalanan doang. Iya, main bolanya di lapangan jadinya dah. Awas bebe, ada motor lewat. Ya, motor lewat ya, diomelin. Iya, lewat lagi. Main lagi deh bolanya nih. Iya, menggocet. Ada orang ngomelin, kagak tak bisa ngapain kak? Lu disuruh main di sawah. Iya, ntar main di sawah katanya. Tuh gitu bocah deh. Halo, nama saya Bolang. Nama saya Alvin. Nama saya Denny. Duh, ranggirmu. Halo, nama saya Alvin. Nama saya Ikal. Nama saya Daka. Nama saya Alif. Aduh, anu gua kejepit. Sekarang kita main di sawah legok. Kata orang, ada orang lagi nyambutin bayam, kangkung. Cakep bener kan suasananya. Iya, si Bolang lagi berjalan sama temen-temennya Kerawak, mancing ikan. Iya, mancing ikan. Girang banget Roman ya jalan-jalan ya. Tuh kan, bari bye-bye itu kaki ya, ntar jangan apa ya kena injak ular duda kan banget ya, mati langsung kalau kegigit. Lang, ditanya lu. Lang, katanya ada ikan katanya. Ikan di mana? Di sono. Ayo dah. Jalan dah. Tuh katanya ada ikan. Mana? Nah itu. Disamperin dah. Bolang lagi nyari ikan. Diinte-inte, mana lebah ikannya? Lebah situ. Katanya dindul-dindul, mana dindul-dindul? Lah itu. Wah iya. Dapat kagak katanya? Kagak. Iya loh. Ngena kagak, rame doang mancing. Kagak diantar pisan bocah ya. Mancing kagak diantar itu. Ini lagi atu, kagak urus pisan, orang lagi mancing timbukin batu. Umpannya mana umpannya itu? Tuh, dindut. Tuh. Oh katanya ada ikan, mana ikan? Dipindahin. Udah diantar mancing. Mana mau dapet, umpannya kagak ada. Kagak maju. Ayo kagak dapet ikannya pada mati. Iya, ikannya udah kenyang. Ya halah. Bosan kagak diantar, emang bocah mancing ikan bosenan, pergi dah. Lu yang suruh mancing, jadi gue yang digentak. Ilah. Kagak pada diantar. Alah. Ya si Bolang ngegerendeng ya teh. Wah, ada aki-aki lewat bawa apa namanya itu? Apa namanya? Lupa. Udah. Nilai aja sendiri. Yang ngomong kagak tahu, dia nemu layangan. Petik dah. Nanti buat bocah. Panggul. Manggul. Iya. Ini aki-aki ribet. Hidup bener. Nemu layangan. Niat banget dikasihin ke bocah. Biar bocah katanya seneng. Bis manggul. Ketemu dah. Dikasih masih Bolang. Iya. Udah sono katanya ini benangnya, katanya suruh main di tempat legaan. Main dah tempat legaan.
girang banget tiba dikasih layangan. Buset deh, orang ngarep galak. Nyok katanya nyari tempat legaan. Di mana? Di sono. Si Bolang mulai melompat-lompat mencari tempat lega. Temannya nyamperin si Bolang. Ini namanya satu si Alvin yang lagi mainin layangan. 1, 2, 3 layan diterbangin, kabur, wede kabur. Cuman kabur anginnya kagak ada, jadi layangan ini rada ngeloyog. Coba itu si Alvin main layangan kesalahan bae, orang angin kagak ada. Coba itu, ya halah, ya kagak ada anta dah, ya halah. Tuh kan kesel dia ditinggalin sama temennya. Geroannya dia. Woi tungguin katanya. Ya, woi tungguin. Bolang budak banget. Ya pergi dah si Alvin nyamperin ke atas. Pada main apa katanya? Main tembak-tembakan ya. Wah seru sekali kita main tembak-tembakan. Walaupun tembakannya pakai rebong pisang, tapi ini alami. Ngapain di sini? Sono. Woi, Johan. Iya, maaf. Maaf. Itu tuh, enggak tahu gua. Ya. Tuh kan kalau begini kan rada-rada alami. Kal, gue situ Kal. Emang apa sih? Kurang enak buat sini. Ya udah nih. Jangan tapi sana, jangan pakai mata. Jangan pakai kaki bahlul. Jadi selalu dah. Woi, bomoy. Nih. Aduh. Bom katanya tuh dilempar. Wah. Waduh, mati. Wah, alah. Mati. Awas minggir katanya. Gerobak bae. Tapi lo lang. Pergi dah. Tergatel kon. Wah, alah mati. Tuh, mulai berlarian mencari musuh. Waduh. Lagi main tembak-tembakan lari-larian nyari musuh. Coba itu. Wah, seru bener kayaknya. Main tembakan pakai kedubung pisang juga. Waduh. Lah main tembakan deket gitu gak ada anta bisa nih orang. Wah. Halo, nama saya Deni. Nama saya Hafiz. Kakak Gijal. No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look there, hands up, never down, off the ground till I'm found. Hear the sound, listen to me now, as the beat pounds, every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt. Do you like me now? Am I good enough now? Should I get more loud till you hear the fucking sound? Oh no, I'm losing my shit again, having to fit again, man I'm forgetting when I used to have some friends, I used to play pretend, we all grow up and then hating my phone and trends, I'm about to blow my head, nobody knows I'm dead, here I'm a ghost instead, that I'm close, I get straight comatose in bed, try to go slow with breath, without my nose and head, heart doesn't go the trend, faster it goes instead. One shot, that's all you got, take it right now, before you get lost, yeah, one shot, that's all you got, write your own story, control the plot, yeah, one shot, that's all you got, Action. could drop dead now of a fucking blood clot, Yeah. one shot, give it all you got, Action. never back down, no I'm never gonna stop, yeah. One shot, that's all you got, take it right now, before you get lost, yeah, one shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah, one shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah, one shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah. I know that I'm a little OCD, the people close
close to me already know that's me. That's how it's supposed to be, cause nobody's perfect. You need something to work towards, that's worth it. You need something that's worth more, you deserve it. Find a thing that you love, then preserve it. If you're heading down the wrong path, then reverse it. Put your head down and damn it, start working. Cause we all need a little bit of hope to help us cope as we go down this road on our own, never knowing where it goes. Always wonder if we're close, always wonder if we chose the right fork in the road. Who knows? You don't, I don't, is everybody stoned? I grown, cause I'm sick of mediocrity. Where's the quality? Everything's about quantity. Ironically, we feed our minds constantly, but don't